I ono što znamo od pojedinih potonjih autora o recimo školovanju u raznim helenskim polisima, znamo da je veoma često da su Homerovi epovi upravo služili kao bukvar. Oni zapravo nisu imali bukvar, već su deca učila da čitaju i pišu upravo na Homerovim stihovima. Naravno, mi iz poznijih perioda imamo recimo iz perioda helenističkog Egipta, mi imamo čak sačuvane školske vežbe, prosto u egipatskom papirusu, jer Egipat je nakon Aleksandrovih osvajanja bio snažno helenizovan i jedan veliki deo helenske književnosti nastaje upravo u Aleksandriji, koja je bila prestonica helenističkog Egipta, i mi imamo mnogo papirusnih helenskih dokumenata iz tog perioda, pa imamo i čitavo jedno đubrište koje se nalazilo pokraj osnovne škole i gde vidimo kako su deca vežbala diktate. I onda su to bacili, prosto zato što su to bili diktati koje neko pregledao i bacio, kao i danas što bi se desilo, i vidimo da su u tim diktatima zapravo da je to bila dominantno poezija, dakle i Homerova, ali recimo i Sapfina i tako dalje.